my time has really gone because I only have some 40 minutes. Igase studio eri nyaka bankorona kebinto bigandara to mwancho murigere nabo igo omwancho mo tegeli baba gusi Global Radio kolende igo bono nabo ontegele mess yao asensemo ya YouTube because I'm live there asensemo ya YouTube na on the live ugaria kinsemo choncho mtandao I'm live wetera abagusi Global Radio ekeombo kyomo gusi. I feel like we should check on this. There's something here we should look at it toigunga na kebinto bigandara which story do we have today kolende asabona gatu kukarika kitengo kinachojulikana kama story yangu before ndra sense meyo tena ranga ngambara bya basore maiga sumuru lesinja yo wango akurukuna edra kimma amaina nyasaye na tuanchite the yes for people to abokire ramadhana buya yeso oyu pamoja na tata kuruna naftal nyangorora mambriska mura na boygo kuruna blessed mama ila makiote maurene betoto ka humble veva ndo chenga Rose Kerubo akina Sheba Kerubo akina Asegwe Shpira Olali na mashabiki wa Global Radio wanasema kwamba wazidi kubarikiwa. Huyu kuna Edina Kemuma, asante sana. Eliza kwa Mosi na Kalora, asante sana. Nochega hata na yupo ndani. Gladys siku na Kalora kuna Edina Kemata na tuned in. Asante sana Edina Mkiota hiyo tunazidi kubarikiwa ime ya Abagusi Global Radio. And actually I'm live asensema ya YouTube ensemo tukuruka na My Story. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye Omwana Wepegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. My Story, Story Yangu ndani ya AGR FM. Mwancho mulina boigo mwancho mutikere nochenga nigo tokumnyoka ya masemo oikasa nsemo ya story yangu tunga what do we have today manyete amangana rakara korekana bintu biro bikara korekana lakini I feel like today we should do something here. There is a story here. There is a man who has been defiling his 10 years old girl. Tiang try story here. Ora pase kungita usanda ke orore na bokora nkamute yaya tingo kora kenda ino mwana akakirege nkamute intebi mama eno yone kindi konsine bang kindi kosige ko kora kana intebi ya inje gabata maboso akande tari ya indadi ngoboni tata kurukwa kande tete akante bya kungira kundali bolere kundali da kuruguru umwana sokire umwana akante tari ko ngorre bintebi nkamute tiga ko korere ni manyita itiga gukorera bunatagete nkagenda toba nkamutito basa kumokani mokoreka goide buna mogo kwara butambi nchenga soka ngagenda para no mwana no muisio moke kerona genda umwana nkamutiba no te mwana ara na bomanyitenga ni anege ntungire kare kokoreka ne kepe nyumba lakini aseli talenya sayo regoro tiga kora kore lituko lio ngaligere linganyora na ile tegeka sana akamanya goswa wane kera aire tege kitambe akamanya guswa nyumba akayererio mwana akamutei ninchuba ngo mami ataracha naboba video yorogete buya una murabe kekero gwigoro una rara nere buna kura buna imuka umwancho motegereri wabagusi Global Radio leona ikirasa yagegande tokatere ekisekemo andake na utukunya kwebulia tuyibura mangana kurase baralia bagunyotanga abantu mbale asanda kunyoranga mugaka gutumeka abana baya banyaruka twanya gukumya nga chingonge ikinde na kichikara kinonigega asoro ngorwa gusi ngokoletana de kisekemo gega twitukwa na mange ndete ndariganyo mugeni oneri tukolia lero akwane litali endiriri nakiwa mbe abo kwano manyo mwancho mo tegereri gosolio tuligerete nga nakyokoro nja samario tane nkorokuri de nyaboke de nyaboke turakora nkankai nkanya mache ya
Namache ngisekora Nyamache gyonseri. Ikine ekisingira gyatari sana se mitandao. Nabuga nitisano bwene umwana ogotoke. Ndete kora kwira maye gake umwe akona kyarenge koruko. Akoro kubena donko bamusoma. Buo ego sesobo no buiburwangai. Sobere jogo getenga. Village. Kenyoro kyabongetenga. Ndi mwaso ndi kwamanya tete bono sindi mwamanya te mo asoko manya bono kwa nenchenera omwaka orenge 2012 alito manya tenere akanyoma ndi bono mwanyoma 2012 alito anyoma nete togachako poge manere so no mwamenya tamo ga kinyore kiwata ikuruku eta unito amenya te mwembe biashara kwa wate ngoko nalinge biashara byo kwa nchanga na kina kiarenga ura pase kungita usanda ke orore na bokora nkamote yaya tingo kora kenda ino umwana akakirege nkamote intebi mamwa eno yone kende kyonsine bang kende kyosige kokora kana intebi ya inje gabata maboso akandetari ya indadi ngoboni tata kurukwa akandekite akantebya kungira kundali bolere kundalira kuruguru umwana asokire umwana agantita ariko ngorre bintebe nkamutetiga gukorere nimanyita etiga gukorere bunatagete nkagenda toba nkamutetiga basa kumokani mokoreka goide buna mogo kwara butambi njenga soka ngagenda para no mwana no muisio moke kero nagenda umwana nkamutetiga no te umwana na bomanyitenga ni anege ntungire kale kokoreka neke penyumba lakini aseli talenya sayo regoro tigakora kure lituko lio ngaligere linganyora na ile tegeka sana akamanya goswa wanekera ile tegeke gitambe akamanya goswa nyumba akayererio mwana akamutei ninchubwango mami ataracha nabo ba video yoragete buya una murabe kekero gwigoro una rara nere buna kura buna imoka ndenginga umwanchumuri na boygo mwanchuma tegerere you've heard that oyino mugaka onyomete umusubati obwato omwana na hino mwako tikite isaneke akanyara kwa ko modify akanyara kwa ko sali mwana oyibwe emyaka 10 mwana oyiniga tatako musarika bwate emyaka 5 akamusali mbako mwana ake emyaka 10 that is when the lady hashtag mayango mwana oye ngosali gware Matinga kwa gure story yo no musubati onyometo mono mwana munyaruka gare sanyometo muchore sanyometo umwana yo gosomo gako rio acha ko musalia asali mwana for the period of 5 years because acha geto mwana ka about 5 years atakamanya kiro mwana kire 10 years you can imagine that you can imagine that story. It's a very sad story. It's a very 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 sad story tumatinga kwa nyetegera irayo monyene. It's a very sad story ndaitora tegera yo monyene oyunga what happened and what happened na ninkia ndabaka yaga takoba onsi myuka sensema ya YouTube elinki na wekera sensema ya live Facebook tiango tora yunga what happened what was it senchire ngamne yo tuyunga nge story yonspi story yake mbe abo kwano manyo mo mwanchumo tegera ligosolio tuligeretie nga na kyokoro nja samareta nenkorokori de nyaboke de nyaboke turakora nkankai nkanya mache yeah na mache ngisekora nyamache gyonseri ikine ekisingira gyatari sana se mitandao nabuga nitisano bwene umwana ogotoke ndete kora kwira maye gake umwe akona kyarenge koruko akoro kubena donko bamusoma buo ego sesobo no buiburwangai sobere jogo getenga village kenyoro kyabongetenga ndi mwaso ndi kwamanya tete bono sindi mwamanya te mo asoko manya bono kwa nenchenera omwaka orenge 2012 alito manya tenere akanyoma ndi bono mwanyoma 2012
ngati twanyumanite tugachaka obogemanere So no mwamenya tamo gagu kinyore kiwata kuru etauni twamenyete Mwembe biashara kwa wate ngoko nalinge biashara byo kwa nchanga na kina kialenga era na mumaite buno musacho muya chumbu yalinge kongira talenge kongosera era ngasikia alenga opa Coca-Cola high company okay Uni kesingire gaiga ekeke ende tukunya kora regerende batanga yaya wene mbwanya gotoka na kiyachete mbaki keranga kwa manyire ngayaya gutumika karo mwana yenchira gete etawenerete mwana keranyometen na chite na mwana omwana na motigetenka kero na menya nere emetinyi sita agandeni ntagete korro mwana menye nere na liara manya ntambwe buna tata isi umwana ngamotenche bakumu mboyo kwanza wa decide gukora buya iri ndende to mwana akumanya mapema ngagenda ngaleto mwana kero na leto mwana oyo na berege ngomenya lakini bono mwana buna menyete nere nchima iteto menyete buya lakini bono mwana bona litukuli na morete teli tukiririo nali achagete kumukorera manganayo the same day the same day bono ngwa manyete kende yonsi ti manyete kende kyonsi ekwera no musacha na maite no musacha umuya to akongosera kwikira ibo bono na kirete bake kanga muno kwa manyire ngande na bwate kitabi cyo advances cyo cyase umwana keto mwana bono beire gakumia ime yaye ekogerekera gukora kitabi cyo cyase umwana akote yu mwana nga kwa negenteke ngokorera mamo mina guchikukubutura bigoti na ndanda ke nande buno gumocha ni mamo mina ke manyiga ngokubutura nande ngokorepi kono mwana akaba buna kurwa lengo moke bre unit buna akinira ende class 1 class 2 class 3 class 4 omwana amanyete tatango ngorera legenteke lakini mama ga kumanya korembe tokoba Karatiga umano yo whatever arenge pre unit wimi akirenga watega 5 wimi akafetano igachagete ko mutumia ka ketano kono mwana akabaka gutwara ubwoba umwana sekaransta bati stress kingotema kumuburi na muri nkingi utagete ningogorerere nali oragoke umwana nteima mimbu yande nchikumburi twagontega kimamu ningi yokori umwana ikaransta sekaransta ni stress umwana akagenda school ne stress baka bali mu batu akeresini batobori nki mukare gukorera umwana muko muita tabate intori goito umwana na arenge gosoma Green Light Academy tukarua roto gekekera muno na twanganya go chinkari sa reserve umwana takomochinji tukamwere primary campus ga umwana na igete akadroba matemu nchira kita amax yabira luzeti isaka akarangerwe school meeting akagenda agasomera umwana school kero umwana akongeresa finally ngikiagira umwana utamu umwana atamete kuru school tukachikumurigi nande nere nkurigi nere umwana tukamunyoro county mata lichubeli yakoka sasa chabo tukumwana bisitemi to nkomubori umwana agataya ane gari yacha kongorikuru school yatebanga tukukwira sabaibori bago lakini umwana okumbo ngainererie genteke ama itenga gingo kwana ngoitunde achita akamusomera akamutebi kwa matemu ngo changu ite nande ngo okorere bintu biri ngo okorera butambe umwana bona akamenyera oboba bona umwana kera achite kusibuka kurume yaye agante mama nkumuita ringi na igeta akumuita arama nere yere kuguruka iga akamwana ngale bari guchesa nako ke rafiki yaye ke friend yane okumubori nini yokwani umwana mamu guchiwete gusentata agate yaya tata guchungite kero na kwasire okumubori nkigo chiwakwara yaya ngora ndi gosoikego ongita ando nsomera bono njini mbote situngo cha kugenda ndi lakini mba kumanya no mama ta kumanya kero ngogenda okumubori na seki umwana nake gori kyayo okumubori akamote yaya nche tingo nyara gotenji no kongita lakini nimaite sito oigo itarita to mino yaya akonkorera bube tingo nyara kwana amwana uri akenda kairesa mamu mwabo omwana uria mama bagachaga ntebi yaya endo karase no mwana mubuli shida kiabwate igubona kweresa omwana ne tatuma bakora kya kumwita ngabata ngacha ngaikarasi omwana kuna chake yubono indizia omwako oyo bono yabeire baka omwana libona gucha goteba omwana eterete nga no goitwa
lingane likamubera likongukwana elilinde bono ebintu byakumokorera musibati oli agantebi obefurigo chiaso omwana aguno mutinyo gatano olenge mapema ngakira matuka abere lakini ngate musibati oyo anda konkonyerete yangu nkwanira omwana imanye ninki kireme yaye nkaikaransi omwana nkamotika bafuri na nje tobasa ko tokumbisa kende gyonsi oyo tato mine kirago waka ekirubateri goso tokumya singe nchongo kogorrari nandake onye na gosire nte mamiga kwa gosire tato mino ga gukorege nteke bintebi ogosire ine leta mona tumigete kuchia so mwana kabafuri nchinga mwisi komeno onye to kuchia sante mami hinde ke tenchie senaye kuno taite omwana irete weekend ma akamanya gocha bono wekarasa gante mami no whatever enkwante betimbe free nkoto ikende kyo sikero umeyane ntaito ikaranse ngotebi nka kolega sikuruma bina korete ekeka magoroba saa 12 nalingo cha kunyuranga egentongera omwana ntetia gontebi nkamwikaranse nkamtenanzi ikaransa gontebi eshida nirli aganchaka konyegeliwo agante mam ngotebi gentekenege kongukere ora pase kungita usanda ke orore na bokora nkamuteyaya tinkokora kenda ino omwana akakirege nkamute intebi mamwa eno yone kende kyonsine bang kende kyosige kokorekana ntebi ya inche gabata maboso akandetari ya indadi ngoboni tata kurukwa kandetete kurukwa kandetete ndomoke tata chagete konkorera ebintu ebibe ngomboli ntagetonte impintu kibibi ebintu ebibi nebinge bikoba akasinyo kwa nanga mute intebi sibuka buna kwachaka konte intebi ekene akantebi akongira ondali bolere ondali da kuruguru nkamuboli ekene ogoteba nchendo chengango ngainore agatema mingo genda ndi kanisa na bungo mukiba kebukuguru onye nyasaye gagunsamba nsambe ngoma te usengo genda ole kanisa mwegeri kubuna mwokwegeri kumoto basa kungaine likende kyonsi agante mami tinkungaine rili nchino mwana oko iye kirango tebi ekogera na ikire naro sirinko tamande ngende ali mwana ngigorere taka ngiresa mangana makongu agante ipaka bunna nalili ndati achite skuru ena sinyitu ko batengi kiagera ena rochengo ngitarengo ega enkabangaina negaria chapongoji nali natamete kuru skuru ngarango chale konkore bintibe usangente ngatama moga chapondi mukanyara asinge bisete nkamutera berego agante ibon nkamutinna kingo koro manyanga nekene agante binuro chiriri dadi akuru egasi by the ekoki yasiegetu bakairu Eldoret akuru Eldoret ochanka every weekend agante chiri ako chawo gotoma chingeni agutigara gakonkore bintebyo okuira na ntuetoribuya tidikora butora kidogo gese initially ngomo mwamenyete bono igeka akagenda Eldoret agenda akamenya ucha weekends okay so mostly akabirende weekends weekend bono kiri weekend kuna ucha Friday kuna gontuma agutigara no mwana aganteiriria gutuma chingeni bakomukani ogotegenda boyi agwe isoka oligelingo gwasokire wachire chita kaisano oingiranira nyomba okorokura intuma twakuganya kawaida kwareta chimi ntocha kuraga nkamote agante mami onye kubugete no bokora kagucha gutoma riria agucha guntuma gendaye kura chita kaisano chuka ira no orolege ntakonkorera tana litigusieka murango nkamote tana litigusieka agante yayo konyora kwayerera namaite togocha nkamote sawa ekitingo kora wikanda sika advising ende police nda report bangerese bante binga kingwenerete gukora ngemuka ngagenda police ngatigo mwana bakambori kwerero mwana nyekitari ngabatetinda mwira omwana ngeresa narra wikanda abatamera inu ninu murangonye bagante bibone gento gukora esinge nchako mukora once in a while weekend botambi bone gento tutagete kumanya niki buna gocha kingima aibone kore tumanyite kende aku amokorera kore egento bono tutagete gochikumanya ge kwenda nyagitari esambo amachibwari tubasa kwayeranga batebi nchigento kero kinda akorekera nkonye nda andake omochimenyete no mokomu andake nabonda chigukura yo gonkore oyo gokorera omwana oneiga bambwate banze basirie amangana ipi bone gento nchina batetinda akore ni video ndabike nyumba mwana yera ngoroki intake komenya neke no mwana nengo kolerwa lebintebi
musacha akarwe gasi akaika magoroba agantuma ekerantuma chibesangira matanga ingatebi umwana toka mwababo mino chitagekechi umwana akagenda juntumire gafura tinda buribe video umwana akagenda ngaika matanga ngaruche besa nkairana kerona irana umwana nganyora tararuma babo mwabo nkairana tokarara mambiboga kinje nimanyete lakini tindi gukwana tokaruga tokaragira tokarara kawaida muno musachone mambiboga ki oyo koimoka agonte gendo beke chibe etoke nindo chenkwerere gendo beke nkamote ibone gatiga bo kibuya manya koraki maya kogenda para ono kana tenda kuna cha nelio elibona kwa koleti yo gatumo mwana ngagenda ase babo mino itumaka toro geti sine ndenzi ngaya yo gechi gosako linkya buchiera ena murangirite guchikesona diringo soko mwana tagete kumbwati juna manyeteki yako kolero nkamote yaya genda bo babo mino ogen oberororo umwana akagenda tawra getsaine ndeyonsi engiranete buna ko engiranete bwangu sana nyuma tara murangiri juna ro china bara ke ko murangiri akorebo ntaraika ina chitenga nyorate ni geseri taiki gitiko gechu batime yane ngamusumaireri ngatema gusiri tabasa kumanyangi kekenderete ngamusumaireri ngamoteto so nyumba ngasa nyumba tobaga ebona ri bitorari tobaga kimambi mambi bono narieri ayimogete agantuma erasima kuna ngakembo sokire siko ngabeke simiane feed asina nyebekete nali kubata gocha buya ngati umwana mimi nimeenda siku mwambia kama nimeweka hii video umwana sokire umwana ganti tari ngorere bindebe ngamutetiga gukorere nimanyita etiga gukorere bunatagete ngagenda toba ngamutetiga basa kumokani mokoreka goide buna mogo kwara butambi nchenga soka ngagenda para no mwana ono muisio moke kerona genda umwana ngamuteba no tebo mwana chiko gengero nalinda mwe libagali liorora ndo chingunga yiriri mono nono namuteti kanso ke mwana gengero inu nabatigire bono kwenye nali angora bya lengesiko elibona nasogete ngaikapara nabo manyetenga miyane gentungire kale kokolekane ke penyumba lakini aseli tale nyasayo legoro tigakora kore lituko lio mwalingo chirilika none bukungo tebera nkaremereri umwana akagingerwa gakura nkaira na gocha nyumba ngabate simili nkaligereri nkanyora na ile tegeka sana akamanya goswa bonekera ile tegeke getambe akamanya goswa nyumba akayereria umwana akamutei ninchubango mami ataracha nabo ba video yorogete buya una murabeke kirogo igoro una rara nere buna kura buna imuka nganyise buna lili na imugete nganyirigereri ngakura nkamubanga bakenda genje timura getikende gyose akari akayigota njena ari konyara kuragira ekere nteki kyalengeke kongo ngasoka isiko ngakira abasikari bakatuma abandi batatu bakatuma negari ngasoka para ngabatega nyumba none era naruchi buna nasoka nkaicha aikaranste agantubokera kinkosona bagani nyumba nkabateni nchuga mwane mutwara bwoba bonde bwensi bakamubori ndende bo bakumubori naki mbuya notakeire station okubori niki yaya amangana naroro ogochiko kwanera roro tari nyumba okweresera bono ngese elimu aragire ukabatiga bakoragira nyumba bana tigete bakoragira takole skendio sosto ena sogete ndagira ku chifaranda lakini tinye kuneti nale konyara kuragira ena rochiki ngo vera nyumba andake ngo sensi yale gentongere chuna ale konyekeriku buna naligirite feed na kodre na chagete konyekeru ngarati kansoke faranda nalinda musireli tamanyangikire endagire ndabanyitikite faranda gali buna bangakire tuikire para nabona sogete buna nache na mpaka nyumba bakamute bijaya imoka na bana bago mwesi ne familia yao togende pa station tokatirimo katokaswe gari tokaenda pa station tokalike report akabolibu agateva inakora egia kwanete inakora takaneti ani wona njite at first buna togete gatebete nakora juga ali buna bamogosete iga bamubori timpindo kibyo gokorera umwana ugo ayo musacho monene abaisike mbangwari gitauni bakubura mbamwageturwe akakwane kene agateba nakora bunale mali buna bakumuburi bakumurangeri bakumburi ngwakorete tebeke nutibu egia kwantara sabaskari gari yatete nakorete lakini buna gite koti atebete takorete na twairwete atwarikite statement egari egacha musubati batekezikiane no musikari ndo yomo tugaswe gari mira ndrova ime igatwire baka kiumbunya gitari
umusacha agapimu akarusibu kwerendeyo no mwana nera akarusibu egapimwe sambeli ekaba egatoka nerege ntekemo rekina namukurera alili twira ntaka bekume ntubona tokachaka tokateguchitari kitoko batemo gocha ngekora na mwana weresire urikirwa yaye na nchina eresire statement na ro na kurire evaire ya bekiro alibona tochite watendi court Bono statement ina recording is statement kitanga nikegima. Bono igachigo defaneri ya court. Etwa bona twa koenda na kwante na rangire tuko nchibekana ite tu DC ngauchiru ngairesa gocha bona twa menyire nere bona yekeire bona akoreta igo omwana nera akarangirwa gasoa nera akauchigu agateba bona ire amukoreire myake yonspi tokakura bona ri mambia eto akoreteki twachite koti report ibona ya sometu bona ba request tibone genta batebete kureyegas batete ngigas tatakiti atene nibu ngage gutenena apana bayengo chibara gokoraki stiri na banchite batibone kerano arikiriri ugwanchoko kwa bana bane omwana na monyorero omwana oyo momumura ogwanchoko kwa bana bane tabanchiti asimetinye yebere na arikiriri soyo igoyomo tali tanya kumanya bana begangaki tuli bagariri akwanite nga arageria bana yashkurikira abana nyaka banchite tindaraga kushkurika kende tindaraga kwa kanone simigo cha sende yayo nabakirete igo bone gentaga ndete gukwana umusubati ndakete konyomo mongao umusubati ndakete komara tikagende nabana bosako genda guchi ekina kiagendete bone gukwana bono ina mwamanya tikikiga na kuire tande sobo nkabono biburo buna namanya ntenere litangani ina chite sobo ina namanya ntena baiburi kerna kura tokamaya kuira na tauni bono buna na twabere tauni ena chite ko ingabere ko burito bo mwisione buna nanyoro mwana 2017 ngako mutinyu saba buna na ngakore mitinyu 5 mutinyu ko umutinyu 10 na limo na lingi mugete ngagendaka disavu no litonganyete bone company yekere siekire 2018 January nalibona rutegega akagenda Eldoret nchenga mutetiganti gareka bana kuna gocha otokwani na gocha kolero mwana ebintebyo nchendari kumanya kende ogenda omwana era babetega ukira pakali tukiri mwali buna chite gonte agande na arosire ekyo mwana ndeti nche na arosire bona sikire bona ndio mweli opi ikire temba gocha kwenda police kero mwana ariviri atabinye kinaki tata gonkolera ibinta onika kwarenga bona bose bona nkamwarenga elibo nkatore biashara byao na kikwa kabikolera biro bani biashara na iketenga tega anteti biashara ugotimuka to ukolika meidi ukole biashara biashara ugotigo mwana gakuna guchaka kugende skuru elibono mwana mwako ndalo kwende skuru unali urachake ukole biashara nabona atimogete kwende skuru ono ingaki yabiguri bawo kay tatati na mangana biguri abili baskari bachete bakamubwata tutaye bakamuira rende ayenkwira nkendo kamenya nyomba bose itanyi wasobe no mwana inairanete nyomba asinge njokuira na kwane noko kuyimuka ibintu byanesoke cyanga cyane ne cyabana mbange ibintu nsoke arunabona aberte abayibuli batemete kunte binga abayibuli baye baki tigabe kurabera nkagayiga turaligereri gosiri turarangana ki ngire ko genda gochi abana ngatete nkobera na abana agayiga abana ngatunga nakabonsi narare torora matukabiri nkateba sikere bonega tinkonyara kumenya muchiyo andake egente kiyakorekana ngatwaro bo bakurume yane ti enyombe yere distance ne yaba iburi ande surround ne ibito ekibando kisimekere cyatire cyakirego andake egento nabokira mbere kebe ngamusanga twaro boba ngatete nkolemereri egento ngo mokango kara kingo mokangendaka nari nabona bana sokete iko na sokete tare 9 nabwate abamwabo bande usenere gwikora nabwate abamwabo abanene kumwa sabakense abakense aro mumuruka bere mwanene umumura naro monene erenero kubati bona abande nabakense yaye uyino ayango tokanye warenka iyo monene erene kibona kwanite no mumuro monene era kwanite no mumuro monene li ante tinaridia amagosonko bali litangani ekero na negative table yo kubate video inama na rochinking kubate video asengencho umucho yekera na swete na bote musani no yomo
Omusani oyo nyasaye orenge ase ng'encho andakeri gosongo bakiari arenge bandutira bateba ndidia bateba ningi no ekinde mwane bono nande kerongorigereri omosibati buna bwatu omosibati mutangani oyo chiete omosibati oyo emba mwanchite bono nje bare kondra buno mobisa lakini omosachi oyo ngo bati arenge nga oyo nero omosibati nakoraki oyo nero omosibati nganchite bono ekenari kurigelinga tebege ndekekero mwana ngeresa natagete gogekwana toshenamu nande kero narigeretie ebinto bagonkorera bagokwana bakugamba bono ndorekaine koba omobesaidi ngateti nkunyara goshia nabo inatete goshia nabo nande bonekere yikira ngateba riboti eti ngoshia nabo guikange ndenda mere serikali nche nabo banyare koba bagonkonya chubungise goshia nabo ndake genteke ngo bakiri genteke ngao kubekikiarenge ige gonchoka kebeke ngao andake na ruchingo nsangira bari bangite gekogira ne miaka na menyero ororo kuru musacha nyomete ni manyito boge mamenyere tororo no bokongu ena menyito asingencho yo musacha uyo tali asingencho yaba bande boneke na ribotiri kesi kena akoriro mu muroyo monene ante beti achite bakanya gitari agasoba kirabu aswete ime ngabuli baskali nakiago soba kirabu nkige tagete go chinchiga igabono ngiatagete go chinchi ngiatagete go chinchi abagantebi kende nke yarakore nintu nabaskali kende nkiyo arakwane na bugari ku egenta chite kumbe kumanya na machibu gekogere litangani atebete no bokora ngo ngachoro mwana ominto twachire bate mwana ominto agoseri kurukare tali koigu lakini bono yekiro gokoraki okumongacha ino yo manene okay bono nali amunyogete bakira bugotaka kumanyanga inkike genderete nkia kungachiro mwana ekera nyorete amachibu akura ni positive asogete ngora bakasinde aganteritie gentekenege kon make sure ngakyura akore gakyo mwana oyo mintungu sirira ime umefanyaje kwale kuri digenteke omanye buna kireki kwale buna kwa serikali kwa ekera aliriyo mochibo ya yori na bana ngo moteya ko botamiro bwana inkaga ari no mete emechando munyere yare koli file sekire ko folbere sekirete emora gonzango ebuga ko ira kwa itegente kile kibingu gitema kwa serikali mwana munengi serikali mwana nari kunyara ko batebi kila bukware ko totebi tumenye na kitoko kora mangana ya abantu muri bota mande mwana ama egente kile kutware ko manya kitoko gamba mori de moi taransinsi na ino musibati beni musacho kuna wanje mokura mangana ya anande tolenge ki este boneri tumukani omwana na butaka umukore ko ikaransinsi okorero omwana one ebinte byemake yose twale to ikaransinsi tokwane tokore omwana oyo mukenga yakubye namba manye bana tatamwa ante inkomo tebi isoli na ko byo muri ntomo ande ntomo no komiyo ya umwana nakutwara okuira sino kwari kuira sino aberoro otomebesa omwana asomere nkomotebi kengiale koba ekobiro omwana oyo okibiro bere yekire myaka 10 namaite oyo ntata egintago ngorane nekibi ono mwana bale konyara kobera omwana murusani mubeke kando nga otomachire soka ekyako gendera kumanya omwana oyo obusokuba monyore na amanyire njiri na mamu mabona nenchendo mono no kirenteke kirave ngikunyara kwa na kinarusure kinakukure ngere sama kwa serikali abe kwa sherine amanyingi giye kongendera omwana ne akia yatagete njete ko seri no mwana obuseri omwana ne rukuru kurwanira akia ono no mwana mugwenerete kuma inchimu bekira magoso ebambekira magoso amane kerna ngete stili lakini ise igigete na ndo para ringo polisi me akemenge Play tarante pero no le toca más, Isso é um lugar foi. Mulher morando assim. Ya, ali que um monjinha. Okay. Foi chegar a polícia, mas era manyetonero assim, na mete e foi a polícia. Ele tante é mwana. Ele tem que nem que mbuya para polícia. Lakini nege ko. Nege kila kinege ko. Kono kuruari, kuja kuroro nako. Ngo chema mura ko gusirali.
nko mutega kinege komo lakini nari konyara ndo chikotiga okonyara kwane na ndanyara kotiga ko ripoti ginteke nari kuimuka nda kenso kentari kubatebi ikwere meyane amangana mwari gucha gukwana na makomo omwari okege na imuka na agenda tingo seri mubekero mumbekera amaboso andake nari gukwananga omwana okorire ginteke emwari gonchora motebe ne era inindi gitiyo gosoka kuri muchiucho ekero nimanyite gucha nimanyite chingaro chinga nari koyera kubaira sekere omwari ekero omwari yange kwari guchura nsanga kera batware konyara lichibu nabatoti esinga nchubulu namenya rikanka nari kunyara gukarasa wana nubani kubatebi weka mwari gocha kumuti monde tembere monde ringa ije nabatetirio monde ite ko mwana ituriko omwana utetumu mamite lakini kiagera mwite agonte ya yangu ya wakara ya rinda kwa boti lakini tegatole ya kiara rume fanya ya kurume mochito para sisi ko tokwa na mama mungu mo ya ndani nchini ndo na mutete gende kenege ko mwenye kibara musibore ko bora nege ko munga singa ndo gocha isiko toligera nene na ande kera shelire igende ko mwana ko ire divine nege tekebe tegwana tyo montaru menanda chisiko achiko kanya kwa 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 chora na gana mo te ko tikere se ka no me kare ka di ba chi na ba ma te wa te a iko ye ka si na ko en an kura ge diara bana bana go chira ko chande na ba ko le te na te ko ya so ande ko ro no sai me ndi pinda ba yo ko ndi ba ko na te na iko re ya bana ye nche Utanya para que no se saban. Para que no se. Eronya kuwakera bona kururia ya bete gose tane mwanyo kwana nchirende. Egento yoka ngakete sime kondoli. Jacket ya ene makikori namba. Nuki socks. Ngomo te jacket. Ekero kwa chiti ngitari kumbu. Eki jacket ande tinga mu selimba kwa mwira. Abaskari bakamute jacket toko bera nero maro. Tebura basakuizo. Ne jacket ito kene gitari amere ti jacket iyo agante bi jacket iyo tinko bere nero ma onye mira nero abana ebaringe mwana ngondi toba ona baite ekero ba sate ko ali to alinge na polisi bagacha kona bane barute une to bitu mwana kimbo jacket iyo kama mwana kaida mirimbura kama ti jacket iyo kamera ko bende nero mwende bone kero ko konga kero pambori ti jacket ngamti jacket ni kwate na socks kiro chitinchirochi kwenye nyumba chitigarita chipiaye ngindi nchini tone kwa kwenye miti kwa ntiona jacket hiyo ninda aligiribaga onyende ko kene kya konde ndigiriba onyende tere ko mote iko mubori nayo tegete tere jacket iyo no kwa liga kwa nte ya nindi ko mtora iko mote jacket ya yo changete aye digingati onte abi kero kare furi onga kero onte ngongo jacket ira kinto expecting an ringo mene chera tanya wakasi Ayenge tanto kuona kwa irire wono kurigenda yo akabe. Kaya gono kere konde etu kare moja ya nje mutino lega kare ete bondi ala tebunga oko genga uyu riboti kare nani kizi yuko chaka ko riboti nani uyu mutino Namo ko inyuma buna ari torodo atore buna ga kuro rake ndiras ita basa koro le kanaka ani go siribo saiti na rera mubera na ndema sema abu maria asire bakendo akaenda bakubali akagenda kurabuka na bominga ndata wake seminari ngo bori atere na chete ore tikunda mwana kono mwana nka kwa sababu anakumbuka Kwanza mayagasini sana, kwanza mayagali sana. Ngale nginga anda kina boko rakisai. Ekera kolekere koliki tanga nitigi mali tanga nikabisa. Mbaka na boko rakisai ni mwana na tiari na boko dia. Kama no moketa ari wezi na kazi nasi. Yani na boko ekora na sai mala. Umwana oyo. Umusanzu ari ngomwe atante kumba. Na mimi nere ndimi oro dogo ngobwane asigokora nibo ekera mwe musibati ndona ko musasa ogora n'ngo ngo musibati ndenge ndona komanye weakness ya ene ona chitaka manye weakness yangu nirogo
omwana oyo akaranga kandi gensabo kora ako different omwana akaiko ako different omwana na chinkaroga mbuyanda ko omwana motambe no patina omwana ntebi kambone bikirantebi omwana kinyaga kora basibono omwancho mugenda boigo omwancho mutegerere ainaro kweigwerere ainara yo akora na chisamo cha gusiya ito story yangu yani my story narayo alengerero asemesa itasema ito ya my story. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wapake tutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AGR FM. My story yangu ndani ya AGR FM. Oyo no mugaka onyomete omusubati kabwate omwana kurende kira munyoma kamutengara to mwana oyo eri omwana maita to mwabo mapema batanga mapema mbya kurenda ndi mapema mbobe ekire omusubati oyo abo mutwerero kala to mwana egachekera karanga na inde umusacho oyo ochakire kutumia omwana oliyoye ochakire kumodify ochakire gosaria omwana oliyoye we myaka 5 umusacho monene onyomete odify logosaria omwana we myaka 5 while you have your wife no bwato mwana no bwato mukao. How does those things sound? Asante sana ya YouTube na utenga gaiga comments zina keep coming atana oh my gosh asante sana Mungu wangu anasema kama good star sister nyanusi shemata na we should be free with our children, this is quite inhuman. Asante sana yeah tuzungumze na watoto wetu asante sana I think mkati na Mungu baba saidia Mungu Yakobo Ibrahim asante sana ndume na God have mercy Rufa Isabella na kukaa mbali na watoto wetu kweli ni shida, Mungu ingilia kati. Asante sana abungati bechi mesmesa ndo cha sensema ya Facebook live asante sana Rose Maratana pole Lydia asante sana atanga pole sana Rose Mara akuna yo besha chonjo kabisa makongo bole Rufa Isabella na kuona asante ya Facebook. Tunazidi kubarikiwa ndani ya Bagusi Global Radio tuko katika kitengo cha story yangu pia wewe unaweza sema nasi manyite abantu bararobaye teritobo maboko ba defiled abantu bararobaye teritobo ma wogo tibombwa abantu baroro ba taritwa mona baroge you can tell us your story na boto manye story yawe meba gusigila radio asinchira yeye message munyoro nambo gwaka nambo kolike message yotenga uko na story nasi tutakutafuta moja kwa moja 0716 059823 0716059823 ina nambonya kwa kutulia sentra ya masemo tunyako to korokinga story yako ni ipi au tuzimlie story yako nazi tutaiweka live ndani ya Bagusi Global Radio. Your story may change somebody's life, your story may encourage, your story may change somebody's lesson story yako inaweza badilisha maisha ya mtu, story yako inaweza funza mtu jambo, story yako inaweza badilisha maisha ya mtu. Sema nami atujuze story yako kupitia kwa nambari 0716059823 Mwanaume mzima anaharibu maisha ya mtoto wa miaka 5. Mtoto wa miaka 5 anajua nini jameni umwanawe miaka 5 ni nkiamanyete. Do you hear the story? Ura pase kungita usanda ke orore na bokora nkamuteyaya tingo kora kenda ino mwana akakirege kangamute intebi mamwa eno yone kende kyo sineba kende kyo sige kokora kana intebi inje gabata maboso akandetari ya indadi ngoboni tata kurukwa kande tete akantebya kuongira ondali bolere ondali da kuruguru omwana asokire omwana akantitari kongorere bintebe nkamutetiga kokorere ni manyita etiga kokorere bunatagete nkagenda toba nkamutito basa kumokani mokoreka goide buna mogo kwara butambi nchenga soka ngagenda para no mwana no muisio moke kero nagenda omwana nkamutiba no omwana ara na bomanyitenga nigane gentungire kale kokoreka ne kepe nyumba lakini aseli tale nyasayo legoro tigakora kure lituko lio nkaligere linganyora na ile tegeka sana akamanya goswa
Bone kera ire teke kitambe akamanya guswa nyumba akayereria umwana akamutei ninchuba ngo mami ataracha nabo ba video yoragete buya buna murabe kekero igoro buna rara nere buna kura buna imuka nkanya mache yeah na mache ngise kura nya mache gionseri ikine kisingira giatare sana se mitandao navuga niti sana wene umwana ogotoke ndete kura kwira maye gake umwe akona kiarenge koruko akoro kubena donko bamusoma buo ego se sobo no buiburwa ngai sobere jogo getenga village kenyoro kya bongetenga ndi mwaso ndi kwa manyane tete bono sindi mwa manyane te mo aso ko manyana bono kwa nenchenera omwaka orenge 2012 alito manyane tenere akanyoma ndi bono mwanyoma 2012 alito anyoma nete togachako boge manere so no mwamenya tamo gagu kinyore kiwata ikuruku eta unito amenyete mwembe biashara kwa wate ngoko nalinge biashara byo kwa nchanga na kiarenga era na mama ite buno musacho muya chumbu yalinge kongira talenge kongosera era ngasiarenga oka Coca-Cola high company okay Uni kesingire gaiga ekeke ndete kunya kora gerende batanga yaya wene mbwanya gotoka na kiyachete mbaki keranga kwa manyire ngayaya gutumika karumwano yenchiragete etawenerete mwana keranyo meten na chite na mwana omwana na motegetenka kero na menya nere emetinyi sita agandeni ntagete korro mwana menye nere na liara manya ntambwe buna tata isi umwana ngamotenche bakumboyo kwanza wa decide gukora buya iri ndende to mwana akumanya mapema ngagenda ngaleto mwana kerna leto mwana oyo na berege ngomenyera lakini bono mwana buna menyete nere nchima iteto menyete buya lakini bono mwana buna litukuli na murete teli tukiririo nali achagete kumukorera manganayo the same day the same day I bono ngwa manyete kende yonsi ti manyete kende kyonsi ekwera no musacha na maite no musacha umuya to akongosera kwikirayo bono naki kirete bake kanga muno kwa manyire ngande na bwate chitabi cyo advances cyo cyase umwano keto mwana bono beire gakumia ime yaye ekogerekera gukora chitabi cyo cyase umwana akote yu mwana nga wo kwa negente kengo kolera mamo mina guchikukubutura bigoti na ndanda ke nande buno gumocha ni mamo mina ke manyiga ngo kubutura nande ngukorepi bono mwana akapabuna kurwa lengo moke bre unit buna akinira ende class 1 class 2 class 3 class 4 omwana amanyete tatango ngorera legente ke lakini mama ga kumanya orembe tokoba Karatiga umano yo whatever arenge pre unit yemi akirenga watega 5 yemi akafetano igachagete komo tumia ka yemi Bono mwana akabaka gutwara ubwoba umwana sekaransta bwate stress kingotema kumuburi na muri nkingi utagete ningogorerere nari oragoke umwana nteima mimbu yande nchikumburi twagontega kimamu ningi yokori umwana ikaransta sekaransta stress oyino mwana moke umwana 5 years somebody filing umwana oye konyoranga nobwate mukao nobwate no mwana how does it sound ndenga my story your story yangu timatinga what I can say actually I don't know what I can say I don't know what to comment I don't know anything ndochenga I'm blank igo kerokendo mwanchu muligenda boigo mwanchu mutegereri onye ko bwate story and on speak otomanyi igoro yo mabwao maybe something happened something strange happened some parents this to you ababuri bakorere kigasore aboko manyi elio story yao na bonya ko somya oyonde eleso na sejirenga mnejo ndochenga ibiro byane maigani go bikomyo bakima mwanchu muligenda boigo mwanchu mutegereri if you are watching me kindly you can write a comment there telling what can you say about that what can you comment about that
Ndojenga ni dakika moja tu imepita baada ya saa 1 sasa Afrika Mashariki. Ni kipi tu utaweza zungumzia kuhusu ya jambo hilo? Huyu ni bwana mzee, mtu mkubwa ambaye anamnajizi. Amekuwa akimnajizi mtoto wake tangia mtoto alikuwa miaka 5 hadi sasa mtoto ako na miaka 10. Huyu mama ameenda katika sehemu mbalimbali kutafuta haki yake, kutafuta haki ya mtoto wake, lakini bado hajafanikiwa. Ungekuwa wewe, ungecomment nini? Utamshauri vipi huyu mama? Hebu mshauri, toa ushauri wako. Kama kawaida kila siku ya wiki kuanzia saa 4 hadi saa 7 tunakutana katika sehemu hii inaitwa kama story yangu, ambapo tunajulishana, tunasemezana, unaweza kupeana ushauri. Huyu mama ametembea katika vituo vyote vya kupata usaidizi. Wale ambao wanapaka ameenda katika polisi, lakini bado hajapata usaidizi wake. Angeomba kwamba aweze kusaidiwa. Je, wewe ungemshauri vipi? Ushauri wako ni upi kwa huyu mama? Huyu mama mtoto wake amekuwa akinajisiwa tangia mtoto alikuwa miaka 5 hadi sasa mtoto ana miaka 10. Tulikuwa tunazungumza naye moja kwa moja ndani ya Bagusi Global Radio. Hiyo iliamsha hasira zangu. Yaani mzee mzima kweli, una baba yako, una bibi yako, ushaoa, na itakuwaje hadi unalala na mtoto wako? Hiyo ni heshima kweli? Ni kurogwa ama ni nini? Sema nami kupitia kwa nambari 0753241889. Upande wa YouTube tuko live. Kindly unaweza andika ujumbe wako upande wa YouTube because tuko live. Andika ujumbe wako pale. Bwana Rufa anasema hivi, Mungu aingilie kati. Asante sana. Rufa Isabella anasema hivi, akukaa mbali na watoto wako ni shida. Sijui wewe maono yako ni yapi? Wewe unawezaje? Unaweza mshaurije huyu mama? Huyu Lydia unaweza mshaurije? Mtoto wake amenajisiwa. Mtoto wa miaka 5 alianza kunajiziwa, na huyu bwana alimteka hizia zake, akamwambia kwamba enda ukalete mtoto kutoka kwenyu, kwa sababu huyu mama hakuja na mtoto, alikuwa amekuja tu yeye kiyeye. So huyu baba alimwambia enda ukalete mtoto ndibosa mtoto anijue, mtoto ajue babake bado kama angali mtoto. Akiwa na miaka 5 wakamleta yule mtoto, akaanza kunajiziwa pale. Huyu mzee akaanza kumnajizi mtoto wake pale kila weekenda. Anaambia mamake kwamba atoke kidogo, akamtume pale dukani, amtume pale katika kiosk. Akirudi anapata kwamba ashamnajizi yule mtoto. Huyu mtoto aliona kwamba maisha yamekuwa magumu, akaanza kutoroka. Mtoto shule akaanza kuanguka mtihani, akaanza kufeli katika mtihani yake shule. Hapa mbadi pale ambapo alipofunguka na akamwambia babake mamake kwamba huyu babake wa kambo amekuwa akimnajizi. Huyu babake amekuwa akimtelekeza. Sijui kama wewe wawezaje kumshauri huyu mama. Ushauri wako kwa huyu mama ni upi? Ushauri wako kwa huyu mama ni upi? Sema nami kupitia kwa nambari 0753241889. Upande wa YouTube tuko live, na ngoja SMS yako na ngoja ujumbe wako ili uweze kunijuza. Vile vile mpenzi mtazamaji, wewe waweza pia kunijuja story yako. Unaweza niambia story yako huko studioni. Unaweza niambia yale ambayo umepitia. Unajua kuna wale ambao wamepitia mambo mengi duniani. Kuna wale ambao wamepitia mambo magumu katika ulimwengu huu. Kuna wale ambao wazazi wametelekeza. Kuna wale ambao marafiki wametelekeza. Maybe kuna mtu alichukua fedha zako, hakuwahi kurudishia, imekuwa shida, imekuwa changamoto. Lakini hakisha baadaye Mungu akaja akakurehemeshia. Unajua kuna wale, by the way, kuna mwenye ananiambia kwamba amekuwa akitekelezwa na mhubiri wake kanisani. Kuna yule ambaye mhubiri alikuwa anamsumbua, mhubiri ana bibi yake, lakini tena mhubiri anamsumbua, anampigia simu, anamwambia kwamba anataka yeye awe mpenzi wake wa kando. Hayo ndio yale ambao wananchi wa Kenya, wakisi wenzetu, wa Kenya wote wanayapitia. Sijui uko na story ipi? Na ungependa kunijuza? Asema nami kupitia kwa nambari 0716 059823 0716059823. Ini ya Bagusi Global Radio, ikiumbukia Bagusi story yangu kujia kila siku ya wiki kuanzia mwendo wa saa 5 hadi saa 7, pale ambapo tunaangazia story yako na tunaweza kukushauri. Najua yule mmoja yako na ushauri anaweza pia kukushauri. Story yangu. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepaketutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana.
My Story, Story Yangu, ndani ya AGR FM. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie Kekeri, Imeya Abagusi Global Radio. Goseria obotaka na omara wabagetutu Widelis Mochoge. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obotaka. Wono, kirali tukorie iki. Imeya Abagusi Global Radio. Nigo tugosanga amono mwana wabagetutu Videlis Omingo Mochoge. Guchakira chinsa inye chia mambia. Wekira chinsa isano na isatu chia mubaso. Asomorobiri oseria obotaka. Aiga no abasaye bakoegwa emeremo. Ogwaka no wechisira. Amona engana emwamu. Astubate raundi entangane ya kabiri ya katuraboige raundi ya kane atwanya kwa togosanga twakana madeni twana na chiga sucha sabasaye na boigo twakana libero bato elanchengia. Imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi. Nchirenga mune yo mwancho murigenda boigo mwancho motegere Abagusi Global Radio tutatenga story yangu, yani yale ambayo umeyapitia tangia uwe mtoto mdogo. Nasikia huyu mama anasema kwamba ameyapitia mwanamume wake ambaye ni mume wake by the way alikuwa anamnajizi mtoto wake wa miaka 5 mpaka akafika miaka 10 si jambo jema. Hilo si jambo ambalo ni jambo la kufurahia. Hilo ni jambo baya. Sijui huwa ni kurogwa ama ni yapi haya hawa wanaume unapata ama huwa lengo lao ni lipi? Wakati unapata mtu mzima anamnajizi mtoto, anamharibu mtoto mdogo, mtoto ambaye ni mtoto hajui lolote, mtoto ambaye hana hatia yeyote. Very sad, it's very sad. Dorof Kemunto na kuona unazidi kubarikiwa. Asante sana. By the way, leo nkomnya kutore asinsema ya Abuga Hotel. Tumatinga lero ngoli kongora ranch ime Abuga Hotel. Abuga Hotel by the way hotel yokwana ka ase rongoro turaguse ayana konyora chindagira cheke guse chindagira chintononto ankoyike usiri nagu liso ndrama omotere yonse bigo toka ime Abuga Hotel. Tumatinga kerakende, have you ever felt like okogenda hotel gete kwa karipisho bia nganchugo cyane ngyo tagete kwaragiri hani ndagerengiya ndagerento erero ndo ko ikaranza kwaganya atide kakadaka kasiniga ndagera yakire hani ko buya paka kwa machiko igo totaragira igo na Abuga Hotel na Regio Hotel kwa ndo mwancho murigerere na boigo mwancho mutegerere Abuga Hotel yotoka sasa ya jogo ikirokuru asese para ya kisi kogena ya mirasalia na konyora Abuga Hotel timatinga ngurire yaro chikongira Abuga Hotel by the way na Abuga Hotel ngwana baro borara so tukomo buka wakana siringeli boyemo chibesa chake yes 1000 actually the cheapest hotel na Kisi Town igobona Abuga Hotel maguri yabo ni igarense kinga kurutiza mujana kuruga alia ajana kimtona kalorere igobona otima tinga rero muria okongira Abuga Hotel nyo kongira Abuga Hotel mukinga mako igoro ngureno namo nono terena ndama Abuga Hotel yali mutaka mako igoro togenda Abuga Hotel ine kerokende nore ase county ya Kisi gose chi county chieta naine nkorigyore amubogani asora nyoro bakolari wekerengo kegoro aserigo lirike bono wabatiboyo Abuga Hotel nero lichibuliao tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase pare kurwa Kisi kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja Abuga Hotel nigo ebwate endagerengiya yege koro naboigo ensemengiya yoboraro inyora amagoreto yobokalari nigo alensemono asokorara obutuko moryoka nigo ogwakana shiringi edbweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongoli egesanda ashiringi 50 chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 Abuga Hotel bokalari bekerengo kegoro aserigori liansi Abuga Hotel bokalari bekerengo kegoro aserigori liansi mwancho muri na boigo mwancho mutegeri mwana masindo changano aramoina
nochenga webangira nochenga magani mbante kulora kini kidogo na msabaji dakika 4 si dakika 10 turakange kasoro kidogo. By the way, this story is story ambayo tumeangazia siku ya leo, ni story ambayo imeniguza sana. Sasa sijui wale mama, wale dada zangu, ndugu zangu ambao wana watoto sasa sijui kwamba tutaanza kuwa na wasiwasi pale ambapo watoto wetu watakapoenda. Ukioa mtu akona mtoto, hii si case ya kwanza ambayo nimeiona. Pale sehemu ya Marani, I saw that thing some few days ago. There's something happened there. Kuna kitu ambacho kilitendeka pale ambapo ambacho hakikuwa kitendo kizuri, hakikuwa kitendo cha kufurahisha, pale ambapo mbaba mzima mzee mzima aliweza kumnajizi mtoto ambaye ni mtoto wa miaka 6. Mtoto wa miaka 6 ni mtoto mdogo sana. Na huyu mama anatuambia kwamba Lydia anasema kwamba huyu mume wake alianza kumnajizi mtoto wake akiwa na 5 years. 5 years ni miaka ambayo ni miaka midogo sana. Huyu mtoto ambaye ni innocent, huyu ni mtoto ambaye hajui lolote, hajui chochote. Ameanza kumnajizi mtoto kama huyu. Sijui ili si jambo geni ama si jambo mzuri, ni jambo ambalo ni la kuhusunisha. Ndo cheka iga Janet Kimtata yana from Nakuru chonjo kabisa na bana senior Belden na boyo junior Ashton na tata Laban Masese Mam Raila anasema kwamba wapo ndani. Asante sana. Sijui unatupata ukiwa wapi na hata inga Nairobi kutoka na Buga Hotel ama nye timatinga molini bitota yanga wale mmono bale. Asante sana. Tumenga ka Lewis wakoje. Wakoje. Kuna wale marafiki zangu wanaendeleaje. Amoreni betutu na kuona. Asante sana, tunazidi kubarikiwa kwa pamoja. Timatingangu olrea twalikuwa na Naira Buga Hotel. Na bongo tenga Buga Hotel. Nyore no nyaka motereiga mbeka beke muno. By the way, when I talk about Buga Hotel, you know it's lunch time. It's lunch time. It's lunch time. Igo mwanchumulira igo mwanchumo terere na boko nyaka boko ikabuga Hotel wenyolere endagera ekondwa asirigo lirense kibya endagera ntono ntubuya endagera ngija asama guli arense kimo. By the way, gana ko hotel ko nyaka boko karibisha buya utabuga atia ara kuma hotel ndaro kana kwa yego sani enchabu kwari kombege chabu asencherenga mune nyiranga erongoliye sana. By the way, na merongo 5 yoka was 50 na boigo agatoke sani litokeriga iga kachumbano no eregaria siringi emye mo chibesa chia Kenya no toko nera Buga Hotel so wango ndainga tumyo kanga Buga Hotel asenja yobu amukigima. Sensema ya YouTube ndi live garia kindly like subscribe ase YouTube channel yetu ya Abagusi Global Radio. Ando chenga iga chimes mesinchira iga sensema ya YouTube live chimes mesinchira iga ndenginga nanya kwa chitara chonse. Asante sana. Asante sana. Kumbuka kwamba tuko katika kitengo cha tuko katika kitengo cha story yangu pale ambapo unanijuza yana ambayo umekuwa ukipitia manyete abantu baro baitiro bugima. By the way, oranje story iga nkayanga mechano ngotera ne menge kumbe narogo etere menge saidi narogo etere bugima ko musaidi. Igo, if you have a story, if it happens that you have a story, you feel like you should let us know your story. Unaweza share with us kupitia kwa nambari yangu moja kwa moja 0716059823. Uko WhatsApp na uko ntumira ujumbe na uko ngakiresi ndenga you have a story na incho mwana baba yetu video so mshoge anaweza kuiangazia ndani ya Abagusi Global Radio kwa njia ambayo ni mwafaka kabisa. Getting loud and clear. Nyaberi Omosa Evans anasema kwamba ananipata kwa njia ambayo ni shwari kabisa. Asante sana. So kama uko na story, if you feel like you have a story, unajua kuna watu ambao wanapenda kujiwekea siri. Siri si jambo jema. Siri si jambo mzuri. Kama una mambo, kama una fikwazo, setma. Wanasema kwamba problem said is a problem shared is a problem solved. Yani kama una matatizo na ushaambia marafiki zako, hiyo ilishatatuliwa. Usijiwekee matatizo, usijiwekee siri. Kuna mtu ambaye anajiwekeanga siri kama miaka 10 amejiwekea tu siri kwa moyo. Hapana, sema watu wakushauri na ushauri wao unaweza kusaidia. Ikani kupata story endonsi, unakupata story endonsi utenga hayo mwana wako tutu, I feel like we should share. No, share with me. Share with me. I may encourage you. I may
I may let you know what you should do igo kama onye kubata story ndio si mwancho mulige na bago mwancho mutekerere ogoko ndige ya masemo no mwana wa bagitutu videos omoshoge we talk with you individually tunaongea na wewe moja kwa moja tuna share tuna intervene tuna interact tuna share moja kwa moja ili tuweze kushauriana kwa sababu watu mashabiki wetu hapa ninawaaminia sana nina hakika kwamba ni watu ambao wana ushauri ambao utakusaidia ushauri ambao utakupeleka mbali ushauri ambao utakutoa mawazo katika kichwa chako hivyo kama uko na story share with me kupitia kwa nambari 0716 0599823 0716059823 unaweza share na mimi uniambie kwamba ni story aina ipi uko nayo najua si lazima iwe story mbaya pia kuna zile story nzuri labda kuna mtu alikupata mahali ulikuwa umelemewa akakusaidia akakulipia fee anawe ukafauli anautaimsahau bado hiyo ni story unaweza niambia hapa ndani kupitia kwa nambari 0716059825 unajua unaweza pata kwamba kuna mtu ambaye amekushika mkono kuna mtu ambaye alikushikilia mkono wakati ulikuwa chini wakati uko unajiweza wakati uko ulikuwa unamhitaji unajua kuna wakati mtu anahitaji kuna wakati mtu anaona kwamba maisha nimefika mwisho alafu upate mtu ambaye anakushikilia mkono anaona na maybe unaona kama huyu mtu alikusaidia sana na ungependa kumshukuru kupitia Bagusi Global Radio na ungependa kumwahidi kwamba utakuwa naye milele na milele kupitia Bagusi Global Radio sema nami 0716059823 wale ambao wamesema kwamba tunaenda Abuga Hotel na wangoja nice lunch to Hema Hospital Fraternity Mpenda Vinono Elida Mkiota Shaira Kemto mamangu Aska babangu Peterson wakiwa Nakuru Ruth Ogasa Ruth Isabella Ruth Bonareri Masi Orira Masi Leonida Nyaboto Vilis Choela na mashabiki wote wa AGR anaitwa kama mami Morene Betoto anasema kwamba wote wapate lunch njema asante sana mami na uzidi kubarikiwa ndani ya Bagusi Global Radio asante sana najua huyu ni baadhi ya wale ambao wanahudumu katika hospitali ya Hema Hospital hospitali ambayo ina najua kuna akijali katika county yetu ya Kisii tuna hospitali nyingi sana we have many hospitals in Kisii County but Hema Hospital is the best why am I saying so this is where you go unakaribishwa vizuri unatibiwa vizuri yani madaktari wako na tajriba najua kuna wale madaktari wa kubahatisha but Hema Hospital is the best of the best unaenda huko unahudumiwa vizuri wahudumu wa afya wanakushughulikia vizuri wanakuongelesha vizuri hadi wewe mwenyewe unajihisi kwamba umepona asante sana hivyo Morene Beto anawatakia wote wawe na lanji njema hii ndani ya Bagusi Global Radio Keombone Kibagusi tena mwana wa activity mimi mchoke nyaranga mrudio kuna seria obo taka iga ndo chenga ibirobia na iga ko mnyokibire kegima ibirobia na iga ndo chenga bya minyokiri kegima ndo chenga ni gombo entenso kurumaiga ngende sensemo ya lunch tumatinga ngorto yako na nera Abuga Hotel I don't know I've not seen anybody here umuila kamba ntokenda sensemo ya Abuga Hotel ngorto kwa nera Abuga Hotel ndo chenga mwana masi surround here she's around here ntengo mwana baba ketutu you are taking my time by the way jambo kuu ambalo ningewaambia wale ambao walikuwa wanasikiza story yetu ya leo ni kwamba tafadhali tuzidi kuwa tunaongelesha watoto wetu tuwe karibu sana na watoto wetu hata kama una kazi jaribu kupata kutenga muda maalum muda ambao ni mwafaka kwa mtoto wako unajua mtoto wako ni wewe umemleta duniani hivyo lazima uwe karibu na yeye mtoto wako lazima uwe karibu naye kwa sababu visa ambavyo tumekuwa tukiangazia humu ndani ni kama watoto wanatelekezwa kwa sababu ya upweke unajua kuna wazazi ambao wanasahau watoto wao kabisa sasa hivyo tunawaambia kwamba lazima muwe karibu na watoto wako mtoto wako anakuhitaji mtoto wako anakuhitaji Morina Kalewis anakuhitaji Mpenda Vinono watoto wako wanakuhitaji usije ukasahau watoto wako usije ukajiingiza mambo na kazi lakini mtoto wako umemsahau hapana hamna mtoto wako anafaa kuwa wa karibu sana
family comes first. Hata kazi bado, ndio kazi ni nzuri, lakini family comes first. Lazima kwanza ushughulikie familia ndipo sasa uangazie kazi ikoje. Najua tuzitenge sana na mambo na kazi, usahau watoto. Asikia huyu mama alikuwa anatoka, anaenda kutafutia watoto wake, akiacha mtoto wake kwa nyumba hivi, mzee wake akimtuma hivi, anaanza kumnajisi mtoto wake. Mtoto wa miaka 5, huyu ni mtoto mchanga zaidi. Huyu ni mtoto ambaye hata yeye mwenyewe hajielewi, hajui lolote, hajui chochote, hajui lolote. Ni Babusi Global Radio na kuambia kwamba unajua nitawamiss kwa sababu weekend nzima